TED per a mi és una oportunitat per a donar-me a conèixer, demostrar com soc realment, jo i les meves aficions. TED no és sols una conferència, sinó que és una oportunitat i una eina per a transmetre el missatge científic arreu del món. Per a mi, el TEDx Youth és una oportunitat única de compartir amb el món la música, que és el que més m'agrada, i el saxo. El TED per mi és una reunió de persones que ens ensenya els seus coneixements, les seves experiències i ens ajuda a créixer com a persones. Para mí representa promover la ciencia que hoy en día se encuentra tan desprestigiada. Bueno, para mí hacer una conferencia TED es un reto porque la gente me dice que soy muy tímido, pero quiero demostrar que no es así. Yo personalmente me siento parte de una familia porque aunque todos somos diferentes tenemos algo en común y es que queremos comunicarle al mundo nuestra visión sobre diferentes conocimientos. La veritat és que sí, perquè molts professors i els companys que dels altres ponents ens ajudem entre altres i els professors ja no són com professors sinó com amics que ens ajuden a... Pues la verdad no tan de repente y en tan poco tiempo, porque estuve colaborando en el último TED de la BAI 2015 y eso hace unos cuantos meses, y que al cabo de tan poco tiempo me convoquen o me hayan nombrado para ser ponente de este TED, pues me ha sorprendido mucho, no me lo esperaba. La veritat és que no, perquè bé, és una oportunitat que no tot el món té i menys nosaltres com a adolescents, i per tant, quan se ens va proposar fer una ponència no va dubtar i vam dir que sí. ¿Habías imaginado nunca ser ponente TED? La idea desde un principio me pareció muy atractiva. La verdad es que no me lo habría imaginado nunca porque hasta hace poco tiempo era un estudiante mediocre y ahora pues estoy aquí. La verdad es que cuando me lo dijeron dije, no, por favor, mucha vergüenza, pero después de pensarlo y meditarlo dije, son personas, es hablar delante de ellas y ya está. Pues sincerament no, perquè hi ha molta gent amb gustos i aficions molt interessants i per a mi és un honor ser ponent. No, nunca. Siempre, no sé, lo veía como algo muy grande y que era imposible, pero en este instituto y en este pueblo, pero no, parece ser que es posible. Al TED no sols vull compartir el treball pel qual estic ací, sinó que vull transmetre la reflexió de la ciència de que cadascú la té en el seu interior y que no sols la pot decidir un grup reduït de persones. Realmente no quiero compartir algo, quiero hacer un experimento con el público que haya en las TED y si sale bien va a ser una cosa espectacular. Bé, és una sorpresa perquè no preferís no dir-ho, però puc adelantar de que és algo relacionat amb això. La verdad es que cuando me dijeron de participar en estas charlas, lo primero que pensé es en los videojuegos, porque siempre he estado muy vinculado a ese mundo y siempre me ha encantado jugarlos y a la vez enseñar a más gente todo este ámbito. Quiero aportar otro punto de vista de cómo llevar un estilo de vida o los sueños o metas que la gente quiere conseguir, pero no llegan a lograr porque lo dejan pasar, lo dejan para más adelante y nunca llegan a cumplirlo. La idea es crear un interés en materias que no se imparten en las clases del instituto. Oh, you're just a small bump, I know you'll grow into your skin. Pense que en el TED ens ensenyen noves coses, noves opinions, que ens fan entendre que la nostra no és l'única. Quan fas una xerrada no t'obliguen a fer-la de ningú tema ni de ningú tipus i per tant, tant com se les fas com se les escoltes, aprens
ja siga de ciència, de literatura, sempre per a mi són sinònim d'educació. S'han compartit moltes idees que potser sense ells no s'hagueren pogut fer arribar a tanta gent del món. No? Aleshores és com cultura que compartim entre tots. Perquè no només tracta d'un sol tema, sinó que aquestes conferències tracten de molts àmbits, tant pot ser la ciència, política, literatura, i assistir a aquestes xerrades ens pot proporcionar nous coneixements. And only you can wrap your fingers round my... La verdad es que me pongo muy nervioso, pero pienso que la experiencia vale la pena. Penso que al principi estaré un poc nerviosa per ja veure els meus familiars o a gent desconeguda que em miren tots amb mi, però després suposo que em calmaré un poc i podré proporcionar els coneixements que me había preparado. Pienso que voy a llegar, me voy a caer al suelo y que todo el mundo se va a reír de mí, o que voy a llegar, me voy a quedar paralizada y no voy a decir nada. Pero también soy positiva y pienso que lo intentaré hacer lo mejor posible. Oh, you are my one and only. You can wrap your fingers round my head and hold me tight, and you'll be alright. 'Cause you were just a small bump unborn for 4 months, then torn from life. And maybe you were needed up there, but we're still unaware as why.